eyes of my heart, and I want to see you, and I want to see you, and open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, to see you. Shining in the light of your glory, pour out your power and love. Sing holy, 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 and open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, and I want to see you, and I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love as we sing holy, holy, holy. And holy, 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 you are holy, 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 you are holy, holy.
power and love as we sing holy, 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 I want to see you are holy, holy, holy. Yes, you are holy, holy. Forever you are. I want to see you are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Yes, you are holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Show me, Lord, show me, Lord, face to face. Face to face. Face to face. Show me, Lord, face to face. Show me, Lord. 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 Show me. My kinders het vra vanoggend. Come open my eyes of my heart. Come open the eyes of my heart, Lord. En my kinders, ek vanoggend wil ek kom in jou oë, oop maak my hart. Sodat jy my heerlikheid kan beskou vanoggend. Want dit is my begeerte vanoggend om my heerlikheid aan jou te openbaar. Maar my kinders, moenie jou oë beskreefie trek, soos jou oë beskreefie sal trek as die son skyn en jou oë skyn nie. As my heerlikheid te veel raak vir jou, moenie jou oë beskreefie trek nie. Hou jou oë oop en beskou my heerlikheid ten volle. Want dis wat ek vanoggend wil doen, my child. That's what I want to do this morning, my child. I want to come and I want to show my splendor to you. I want to reveal my total splendor to you, so don't blink your eyes or pull your eyes on the
in this bright light, just keep your eyes open and focus on my splendor this morning. Because that's what I want to do this morning. Ek wil net vanoggend kom en ek wil my heerlikheid en julle elkeen kom bewaar vanoggend. But just open your eyes. Maak jou oë oop vir my kinders. En dan skou my heerlikheid. You shatter rocks with a whisper. You hang the stars with your hands. And your word is infinite wisdom. And your ways are higher than man's. And seasons obey your commands. Your thunder puts armies to flight, and no one can fathom your power. Your voice is the wellspring of life. There is none like you, and you alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. And you rule the nations of justice. With mercy you pull back the night. Blameless you bore our transgressions. Became sin that we should not die. Darkness can hinder your progress, for you triumphed over the grave. Your throne is established forever. From Zion the Lord God will reign. There is none like you, and you alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. There is none like you, and you alone are worthy of all honor and praise. There's no other name. And Jesus, the name above all other names. And Jesus, the name above all other names. Jesus, the name above all other names. There is none like you, and you alone are worthy of all honor
make room for you. We make room for you. One who saves, breaks the chains, the one who heals, the one who saves. There's no other name, no other. Profetiese woord wat nou uitgekom het. As die persoon sien 'n boom met blare op en die blare is almal goud en hulle blink. En dis wat die Here vanoggend wil doen vanoggend. Hy wil ons hy bome kom wys sy heerlikheid. En die Here wat ek net vra wat is, hy sê hy het my dis sy heerlikheid. Die boom verteenwoordig sy heerlikheid, die blare verteenwoordig sy heerlikheid. En dis met die blare goud is. Dit blink. En hy wil hê ons moet ons sy skade weer vanoggend van sy heerlikheid, dat ons sy skade weer kom inbeweeg. Come and move in under the leaves of his tree of glory. En ek wil vanoggend net ook vir ons 'n skrifgedeelte lees wat hy het gestel, maar dat my gegee het begraf. Hy het my weer net vanoggend nou tussen tevore staan. En dat ding is wat hy graag vanoggend wil doen. By his divine, Spreuke 3, en ek lees in die TPT vertaling. By his divine revelation, he broke open the hidden fountains of the deep, bringing secret springs to the surface, as the mist of the night dripped down from the heavens. En dis wat God vanoggend wil doen. Terwyl ons hier in sy heerlikheid en teenwoordigheid ervaar, meet us under the tree of his holy glory. He wants to come and he wants to break open the fountains of the deep. He wants to break open the fountains of revival, the fountains that are binne within you, that are bursting, wat wag om oopgebreek te word. Wat wag om oopgebars om God te loof en God te prys, wil God vanoggend kom en hy wil die fontein vanoggend oopmaak.
sodat sy heerlikheid kan neerreën op jou en my, is die mis van die nag. So terwyl ons weer verder worship, vra vir die Here, as jy nie onder die boom van sy heerlikheid, die goue blare van die boom, wil kom skuil en skadu vind, want sy heerlikheid wil skadu vind, en net daar wil kom sit, en wag laat as die fonteine, die diep fonteine weer kan oopmaak, dat het weer kan borrel vol. Want dit Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, and Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole of trembled, and the veil was torn, and love so amazing, love so amazing, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, name above all.
Lord of all, Jesus Messiah, Lord, Lord, you're the Lord of all, you're the Lord of all, you're the Lord of all, through every season, you're the Lord of all, through every season, you're the Lord of all, through every season, you're the Lord of all, you're the Lord of all, oh, you're the Lord of all, you're the Lord of all, you're the Lord of all, en hoe groot is ons God, Hans, en hoe groot is ons God, namal sal sing, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, namal sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. En my hart sal sing, hoe groot is ons God.
is die, heilig is die, heilig is die. Heilig is U, en heilig is U, en heilig is
Die Here praat vanoggend met ons verskeie plekke vanoggend oor die woord diep. Die dieptes. Ja, daar profesie woord echt kom en het gaan oor die oceaan. Die oceaan is nie oneindig nie, die oceaan het 'n begin en 'n einde. En sy dieptes het 'n einde. As 'n bodem van die oceaan is daar 'n einde. En die oceaan het ontsettend krag. Daai golf het ontsettend krag. Ons weet almal die oceaan gebruik hulle baie plekke om krag op te wek en daai tipe goed. But the ocean has an end to its power. The waves have an end to its powers. It gets to a point, as jy die golf gesien het, as 'n groot golf aankom, dan is dit groot maar as op die strand kom is die klein plaswatertjies wat op die strand uitloop. Want die krag van die golf is dan weg. Maar God kom sê vanoggend, the ocean's powers may have an end. The ocean's depths might have an end. Maar my krag het geen einde. My krag het nie 'n eindpunt of 'n beginpunt. Sy krag is tot in ewigheid daar. En die skrif wat vanoggend, ek kom dit nou, so weet jy gewys het is. As jy dalk vanoggend hier sit en jy voel dalk, die golf besig om jou te waai, te spoel, and it's getting too deep for you. Weet net, God is daar. God se krag is by jou. God sal jou deurdra. Want sy krag is sterker as enige ander krag wat daar is. Sy krag is bo alle kragte. En deur sy krag openbaar hy sy heerlikheid in ons oggend. So terwyl ons hier lied weer sing en as jy daar vanoggend sit en jy voel menslik, as jy jou krag is net klaar vanoggend, is menslik. Geestelik en fisies is jy dalk moeg vanoggend. Jy is dalk moedeloos vanoggend. Ek gaan nie uitnodig gee nie, jy het my nie nog gelees, maar uitnodig gee dat jy voorkom staan nie. En net voor al wie hulle sit, sê net jy kan nie op my eie krag nie. My krag het 'n eindpunt. My krag loop uit. Maar u krag sal geen einde nie. So moet by ons hier lied weer sing, sê net vir Dad. Here, my krag is dalk op. Emosioneel, geestelik is my krag op. Maar u kom met u krag en u kom tel my op. U kom tel my net weer op. Dankie die Here. And all the saints and angels that bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints
Daar's hy. Ek wil met julle ietsie share wat die Here op my hart geplaas het en dit is, ek dink is 'n combination of die hele week wat ek mee besig was met die Here en goed wat ek gesien het en gekyk het en in my stilte tyd en dit. En vir so lank het ek gedink die Here se krag, the Lord's power is to endure. En dit is nie. The Lord's power is to move. As Usain Bolt in hierdie gebou sit en hy sit in daai stoel, gaan jy die power sien wat hy het as hy hardloop. Jy gaan dit eers sien as hy beweeg. As die Here kom, Moses was voor die brandende bos en they imparted power. Want die brandende bos is gelyk staan aan die Heilige Gees, God se Gees. Power into his heart. Power, en hy het opgestaan en hy het 'n volk bevry. Wat gaan jy doen as jy jou brandende bos ervaring het? As die Heilige Gees kom en hy impart power in jou, gaan ons dit sien? Of gaan jy net daar sit, maar die Here het vir my krag gegee, ek kan nie doen? Of gaan jy opstaan en beweeg? Ek wil aansluit by wat Stein gesê het. Die hele tyd met hierdie diep en selfs op Pastor David in die begin gesê het van hierdie deep mysteries wat die Here reveal en die new revelations. Toe bly dit by my deep cries out to deep, deep cries out to deep, deep cries out to deep en dit bly en selfs toe Stein nou hierdie gesê het van die power, toe dink ek maar daar's iets in my en jou wat die Here daar gesit het vir hom. Toe hy jou in mekaar geweef het, was daar 'n stuk van hom wat hy in jou gesit het. There's a deep inside of you, there's a foundation inside of you that's anchored in him. En partykeer onder jou omstandighede en partykeer onder alles wat in jou lewe gebeur het en partykeer onder al hierdie goed wat jy voel, maar I just have to endure it. He gave me the power to endure. He gave me the power to endure. Nee, he put a piece of him on the inside of you and you have to cry out to it. He cries out to it from his side. Van sy kant af trek hy op dit en van sy kant af connect hy met dit en van sy kant af praat hy met jou en werk hy en is hy besig. He's deep, he's crying out to your deep. The question is your deep crying out to his deep?
The question is, beweeg jy in dit? The question is, tap jy in dit in? The question is, as hy kom en hy sê, moenie jou oë toemaak nie, moenie dit op skreefies trek nie, moenie wegkyk as my son en my heerlikheid vir jou te helder word nie, moenie wegkyk, baie keer kom mis, wanneer die aarde warm is en dit het gereën en is daar mis en daar stoom en goed. So moenie wegkyk when it gets too heated nie. Moenie wegkyk wanneer die persecution en die trials en die tribulations erop gaan nie. Cry out to deep because that's what he placed on the inside of you. En ons staan hier en Pastor David vra vir my, moet ek preek? En ek sê vir my, ek weet nie, want ek het nie release nie. En hy sê, maar hy het ook nie release nie. En ek soos, maar Here, maar wat nou? En Stein kom met die woord en ek dink dis omdat die Here wil hê ons moet daai shift maak van it's not about someone else doing something for you, you have to start crying out to deep. Jy moet in dit inklim. Jy moet daai begeerte, jy moet daai honger hê, jy moet daai van ek wil beweeg, ek wil nie net hier sit en verbygaan en eendag is my lewe dalk op my begrafnis sê hulle 'n mooi storieetjie van hoe nice en hoe great my lewe was nie. Nee, that's not why he put you here. He put you here to be a carrier of his power and a carrier of his glory. A carrier of his presence. It's on the inside of you. And he's crying out to you to pull it out. So ek weet nie. Ek weet nie. Ek dink ek gaan vir jou vra om net jou oë toe te maak en daai situasie wat vir jou onmoontlik voel, daai situasie wat vir jou so groot soos die see voel, daai situasie wat dit vir jou voel soos wat Pastor David gesê het, maar jy verdrink in hom en is groter as jy en is sterker as jy en wat selfs soos 'n oseaan voor jou staan en jy dink maar dis donker en ek sink net dieper en dieper en dieper en dit oorweldig en ek sukkel om asem te haal want die druk word al hoe meer hoe laer ek afsak en Here waar ek dink vir 'n oomblik visualiseer dit net. En vir 'n oomblik maak die shift in jou kop dat hy groter is, dat sy krag sterker en groter en magtiger is. Hy's die een wat die see geskep het. Hoe groot moet jy wees om die see te kan skep? Hoe magtig moet jy wees om daardie krag in water te kan sit, in strome te kan sit? And the same power that resurrected Christ from the dead is the power that's alive in you and me. And it's a power that's calling to movement. It's a power that's calling to change. Nie 'n power net soos, kyk right, kyk hoe mooi is die see nie. So ek wil hê vir 'n oomblik, ek weet nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ek weet nie Pastor David of oom iets het nie. Maar terwyl ons op die Here wag om vir ons te wys, wil jy nie jou oseaan visualiseer? En net vir jouself tot die besef sit van maar God is groter. Dit voel nie nou so nie, dit lyk nie nou so nie. Alles spreek die teenoorgestelde. Maar hy is groter. Hy is sterker. So vir die hy en Klein praat. So 'n bietjie voor en serieus, ek net hierdie een vers in my boodskap met jou deel volgens. Neem te wys dat selfs God moes beweeg om sy krag in werking te stel. En die vers is, the word of the Lord was first. The word present to God. God presents the word, and the word was God. In readiness for God from day one, everything was created through him. Nothing, not a thing, came into being without him. What came into existence was life. Maar voordat die goed kon gebeur het, moes God sy woord spreek. So God moes sy woord in aksie sit, so die dinge kon gebeur. Soos Stein gesê het, it's time to start moving God's dynamo power in our lives. Dankie dir.
Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Yeah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. No, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. No, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Yeah. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God.
Die Here het baie snaaks met my gedeel. En ek weet ek is 'n baie introvert as dit kom by sulke goed doen en snaakse goed doen in die diens. Die Here kom hy sê vir my, wil ons hier vanoggend begin om, as jy voel en die Here sê in sy woord, jy is ridiculous behavior, His name will be glorified. So vir ons het vandag 'n bietjie net, dalk het ons comfort zone eis aan begin hardloop hier in die kerk. Dalk hier voorop en af begin hardloop. As jy nie kan hardloop in jou gees. Begin hardloop op in die kerk. So that God's power can start be dynamo generated. As jy beweeg en jy begin hardloop. So terwyl ons hier lied weer sing, kom uit jou comfort zone en begin op en af hardloop hierso. Begin om my krag te release vanoggend. That God's dynamo power be released vanoggend. Al klink dit vir jou dalk stupid vanoggend, maar begin jy op en af hardloop. Begin om die kerk te hardloop. Because He's our foolish behavior, His name will be glorified. So kom, as jy vanoggend so voel, let's do it. And our foolish behavior, glorify His name this morning. Dink voordat ons worship, as ek mag, stir it up. Soos, ek weet dit is baie awkward en toe Pastor David vir my sê dit is wat die beeld is, toe sê ek, okay, gaan oom eers hardloop. Dit gaan oom eers hardloop. En toe staan ek net hier en toe herinner die Here my aan 'n paar weke terug wat ons die mure van Jerigo geloop het. Onthou wat ons om en om in die kerk beweeg het. En ek dink net, considering He so strongly told us we should start moving, to sê ek vir my, ek weet om wat, kom ons onderdruk nie wat die Here sê nie. So ek gaan vra, ek weet dit is awkward en ek weet dit is weird en gelukkig is ons min. Maar die Here sal nie, die Here het deur 'n donkie ook gepraat, julle. Hy het deur 'n donkie ook met iemand gepraat. En ons iets wat hy in ons wil opstuur. So ek weet dit is weird, ek is nie atleties nie, ek sal eers hardloop as julle almal vir my wil lag, is fyn. Maar kom ons beweeg net. Hy lag al, kom ons beweeg. Die want stir it up. Ek weet nie wat nie. En ek wil vir julle sê, as ons hier so staan en ons sê ons weet nie wat om te doen nie. Dit is nie omdat ons stupid is of nie weet wat ons doen nie. Ons weet nie wat ons doen nie. En weet julle wat, ek is okay daarmee, want dit beteken ons is nie afhanklik van onsself en ons eie kennis en ons eie ervaring nie. Ek wil nie hier voor julle staan en Pastor David ook en ons wil nie hier staan en ons wil alles gestruktureerd en geformuleerd en hier's 'n formule en alles loop so perfek en as jy uitgaan dan jy's tik op daai, tik op daai, tik op daai, tik op daai nie. Ek is met alle respek okay daarmee om 'n weird kerk te wees. Wat hardloop as die Here vir ons sê om te hardloop. Want ek wil nie hê die Here moet net in my boksie bly nie. Ek wil nie hê die Here moet net doen wat ek vir hom vra om te doen nie. Ek wil hê hy moet groter doen. Ek wil hê hy moet meer doen. En as die Here iets sê soos loop die mure van Jerigo, wat was dit 2 weke terug? 2-3 weke terug? En bondage is broke? Dan beteken dit as hy vanoggend sê hardloop, stir it up, raak aktief. As hy sê kom, beweeg. Ek's nie Usain Bolt nie, so ek gaan nie in 2 sekondes aan die ander kant kom nie. Maar as die Here sê beweeg, dan beteken dit kom ons beweeg want hy wil ietsie doen. So al voel dit vir jou weird en al voel dit vir jou stupid en al raak jy uit asem uit, die Here wil iets in jou gees opstuur. So moenie net vir my staan en kyk en jou hande klap nie. Hardloop saam met my. Come on. Run for the Lord. Stir it up. Stir it up. Stir it up. Stir it up. Run for the Lord. Run for the Lord. Al hardloop jy op een plek as jy op 'n treadmill is. Dis okay. Start moving. Start moving. The window all across the land, yeah, fragrant breeze of air, blow once again. Don't know where it comes from,
over me. Mercy drops come, mercy drops of love. Turn your face to heaven, let the water pour, let it pour for me. There's a fire burning, falling from the sky. Some tongues of fire consuming you and I. Can you feel it burning? Burn the sacrifice, let it burn over me. Sweet fire coming over me. Sweet fire coming over me. Wow. It's awesome as 'n mens net 'n bietjie kan vir God wys, to run for God. Maar ek gaan vanmiddag per minute sal ek my boodskap opneem op WhatsApp, die huis. So dis welkom vanmiddag sessie in te skakel. Ek sal my boodskap op WhatsApp opneem en die huis en vir my te stuur. Dus om hier te stuur, jy is welkom na te luister. En jy sal sien my boodskap vanoggend, hoekom ek nie gelees vir om te preek nie, is wat God gedoen het vanoggend, die manifestasies en aksies wat ons moes doen en die woord uitgekom het, was my woord gewees. So ek gaan nie teen God wees en probeer mens as mens iets sê wat daar reeds gesê het nie. So we need to say, I'm not going to say amen. Ek gaan nie diens afsluit die amen te sê nie. Ek gaan nie diens afsluit met vir julle alle blessings vandag, alle seën van die Here die week toespreek. Mag julle 'n awesome week hê. Experience the power of God. Experience His awesomeness.
Ervaar sy heerlikheid die week en mag julle gaan in vrede en met sy blessings. Mooi bly julle almal.